Muthanko ithirite na antu kurashimika kwambiria ng'endo cia gucoka mawirani na kuthii kuria maturaga ngarama nayo ya ngari cia matatu itikumareka ni gwitia kuma Meru kuthii mucii wa Nairobi biria aririba ciringi 1,200 na kuringana ene matatu mariwa gitumi ni kwithirwa kwina mwikururio oribo na antu engi ni maria mathiite Nairobi. Muthuri Muriuki gatuonie bugwa tinda ni mantu bengi kuthaba gikungura thigungu ya Christmas na mwaka mweru na ndika gitinga kinyite nikenda bau marao me Meru kutoka ngugine ciao gitumi nandi kuonekana kwina mutindikano aja mutindijo kangangi andu betwa ngali ciocoka amana bubu nandi no mukaba coke mikono yao kuongera ngaramera yongerekete Kimatatu Owners Association nene ngari kenda obera ibwega no ntito akarire nthi nabo turaria na turetikaniria tugaitithia mbeca nkuruki kura gwitithia mbeca no ntwabiria abaitu kuonora economy kari no bo baratukamata no bo turite abo thina miaka yonde toga inya tuongera tukongera gantu gakai no ntuna kongari ni kumo otheri igeta Nairobi kugira antu bara so no mwankai tuongerere gantu gakai around 200 300 inya baketha kubo betire beyond there ibara gakwa thikora igagwo utithoko yaga mtondu inya jana ndibukejoteka twina antu aja twina biria beterete ngari na ngari ni kweje mwemwe no ntuna ndia tubachokia indi ukejoteka tuongerete only 200 ki rate ya kawaida 1000 tuongerete magana na mwaka juno nandi urangiro matatu runa wirigirwa ati ruketharithia bwega mwaka jo 2020 jotari mwaka jo mwaka jarabu kumenya ito affected to covid mono 2021 the same 2022 jorari mwaka jo mantu ja maingi iro turari na uchaguzi mantu akithomo ibujira turajara to affected mono kwa ngugite kaira thongi mono indi tukwirigira mwaka jo twambiria 2023 jokethera jo mwaka jo mwega school calendar ni rachokera ale twire na twatege economy nyamurungu ukonora tutethetie ngai aura bwega itukwithira twaketha na ibwije tukethere bwega antu bakanjira mantu jau jange jonde iraisi so tukwe expect mono na tukaromba murungu mono mwaka ja 2023 jithira jo mwaka jo mwega na itukona sector yetu matatu inya tutegerete undaliri tukona mauta akagwa na mauta jakeja kuomba kugwa na mantu into ja kuomba kuinama iri nyantu baba kuomba gutravero mono amana bubu iromba nandi nikebara bakuringa biashara matatu batikire bakumiringa bwega ende kirampo mbakuromba kinya babange bonde warabari ni urato ariria to gaito yantu babeto service yenjaga ukeja otega Raha Express customer baba baregerete aja kwina ngari nyingi bwatega jana ibo kona ngari cieno nyingi lakini tuiba kinyirie nyabete baje kuingari u abaregete tuibandika list bejo tu manto akung'ang'anira ngari beja bakathomwa ki list ira batonya ngari ni bakumenya mbechire tubareia na tukira nkuromba bangi bara tu sector matatu rietwa rira ria antu ba matatu rietwa ritithongi iturite aro muno na ritite kithiraga we are now organized na itukwana tuli antu bakwathika na drivers betu baicha sawa utindire baumba gwithia ngara imurebi ndereba na ageni bara batura kwija bakathithia accident njire na ibo batura turetera thina no tubatithira baije njira mwaka jo iturabarigiria na thirikari barigiria muno batirejire so ankuromba service sector cionde sakosi cionde twejane service njega kire antu baba kenda bomba kwithira bena imani na atwi nkiripotera Woro TV Muthuri Muriuki.